Kira apa aja? Allah jam minta tabuan. Siapa si mosong? Tak mula minta parau, kali bunda banyak paraun. Pak kalebun iyan eko cak kalebun pasong songan. Mari na baru mana? Orang ngamak cepar juga nak kakak. Anggun pun pada orang ganteng, pun pada orang paton kana. Kare eman tantona dalam ate kapekeran. Oh gue. Jek terona anggun sengapolo. Apa tak lecek? Apa tak lecek? Maka luar dengan korpion. Ngalem. Magaris. Oi. Anggun bilang ngalem pato ke kali bunda. Bola mon nge masaki anggun. Korpion nama soro pak keluar pak kalebun sepaton. Anggun. Iya kan. Arya, beda apa alwi mak suruh pak keluar korpian na. Siapa sih pak keluar? Pak kalebun iya. Patenang, bon kali bunda patenang. Cek cacaan. Cacaan. Mana ada ikut tunan? Hai nang kan. Jari ya. Atau sana memperak dulu mempor. Oh, Nanti nak kalebun na. empon bun. Abu. Pak keluar ongko kan nak. Korpian na kalebun na kaya. Kan lebay. Sajana atau sana karo budo nami bagyo kapi. Mun situng ya pada boy rabun. Ya. Lek kolek na beri lu. Anggun. Iya kak. Jadi ya benih saking korpian kata di on yere bagi lemah ya. Ano, mon kapitri. Lek go. Anggun. Iya. Ano, mon kapitri reng gili iyang girwa semak ke jari ha. Mikere kali lora kali bunda pas keluar lemai buat lah. Borong aja. 100. 100 karobut. Apa nak karobut? Karobut diri ya. Oh, itu pak, nya tak arah aja sepit saya kone ibang. Ayak talu. Nerema bakalan dari kalebun iyan. Arwah pada panggung. Siapa boleh Ane kok pak kalebun iyan ale pon pada lora kali bun. Apa alwi? pak arwi ane kok pon pada Arasan bun. Sorong ireng Cialwi ejapo pencu wak gak dosana pon pada Seka pekeran cek mulai sabon Yeah. Saman kena buru Apollo Kalebun iyan buru Apollo Haji Hussein. Haji Fose pada ngirim sebelumnya pak Haji Jabri pon pada bener Wages. Semul japak kalebun iyan Tanto nawa pada epangkung Pak Iya. Haji Alwi Haji Punaren. Iya. semol pak kalebun Haryanto le Mas tekana bisa song-songan Kada kepikiran dalam hati Kabula cek perak oding janji Kak Aminotin ane kok pon pada om napa boleh Pak
Tujukan Kang Aminuddin Anika pun pada ngirim Pak Haji Ukri Kakang tanah pun pada Kareng arep mulai spino Hati suro. dalam ati kareng iman saumur aja nalele Nekok Dewi pada ongge pon ngerem apole kalau kolong tua pada empat senyepu ejat Pak Kalebun iyan petik laut pasisir pasungssungan ke Aminuddin acara nale petik laut pasosir pasungssungan cuma tiga seepek keret matoro abula jaya pangalengan ciose sesiang indah pamili Fitri semalam merukun karya Abah Ali. Bapak Iya. Haji Bakti Hadir. budget sesiap cakna indah family deki malam merukun karya Rukun karya nanti malam. kata se alato bertari jodoh mana kabula ciosena pastoroti ajar mawi bila pada nisar pada eman tak mencara Kak Minun tak mencara Romo Abdul Hasan adik kok pun pada bekerja Oh, bagus iya. Kamu aja rekan. Hah? Sapa boleh? Ambu. Tongki Bareng mata to kapesekene na Saropata ada pesegene. pesen aja perak taku kalebun iya pesena epatoto ke Pak Kalebun epato kareje emana senya panisan omku kabula senya panisan omku Salut. Oh, Pak Haji Armawi bukan Pak Haji Bakrile Yes. anu Pak Haji Hose Ayo. Kang Aminuddin apa-apa dengile Mese ebuan epa pulungan Iya betul. Mebel Ahmad. tak tero ape saat ngajak abolong korang-korang Pak Haji Bakri pun pacet tunggu jika der epa pulungan laban bulan epa pulungan siang malam lakong eka-eka Pak Haji Kadir. Monggo. Makasih banget ya untuk kesekian kalinya bersama. Kali ini Bapak Lurah Kalebun Pasongsongan. Oke, yuk kita sambut lagi yang baru kali ini. Kang Mas Jalwireng segentong
Kerong saya api tak along polong sarang pancinengan Kang Mas. Kagila mun tak teka sarang pancinengan segenteng. Kang Mas jalwireng segenteng. Apalong Kang Mas rek arek eman tak bisa segenteng. Sepiru tantana purumele sayang kare eman kialwi pa ongku anungku ponekare ate bulet taresna sayang sadar todus malo ka oreng mon posang ajunan cu tak todus sing kok paman aduh kabilang orang babini malo ojo pemuda ajunan ponare kare tel kaula ate taresna reng segento regare ate taresna nekok semol japak kare bun iya sanon kon along polo ruwak tosan le polong aben tiga Pak Haji Alwi kanal bete reng segenteng bakal kaula sayang kota roti ngirek roti sayang manggapi jam kare eman eka polongan kare eman along polongan sayang along polongan ngerek sadar malo ajunan kita epenta jeng cek ngocak laki cek ngocak bekal malo tampuruan apa na tampuruan iya ratina minta maksud kegentingan nah iya kah yuk tampuruan aduh berapa sayang Beda apa? bule tampuruan detika jika tak pada biasa kaluar malam kak laku burung oleh senga andi sempenan oleh Aduh beda parakan Mbak lagu tampuruan tak terang yang kok bentuk niser tena kabut saya. naga tampuruan kak Medetika sebendera tak kira bule coba depan dikasih tonglek bihina bule tak kira nyari orang lain boleh mana mikere reng ladek tambah tua aduh beni tambah napa erkun perak dajana perak koci artinya keate wajib alwi tantona apen cumbira ku sakit tantona wak pernah biru kare ajanci ben bula tak terus mencara kare niser sengon manis serongku Gator selamat datang Tuan Moda Dul Hadi dari Sotaber Motor sekala koblong kita mak toron aja teh soro toron kok re Lu
Gelandang aja deh pada di malah gelandang aja deh. Lu. Bikin pada telepon ada beri ya. Hai bapak keluar bak. Lampen negara dui bugun. Patenang mon ki bode Pak kali pun yayan, patenang. Jadi ya suruh ngalak TV. Ade. Bon saya sepo Pak Haji Bakri, ki bon nyanyiin din lah yo. Iki banyentin. Korpiana pas bawa mon ani go Pak Haji Alwi mon janjina rasa tak jika kabulan gun odi jika deh korpiana Haji Alwi suruh pakaluan mon saya bulan fitri mare ekri pekere siang malam corak tak kelar cuma benci hosen kula obi mon ani ko Pak Haji kate iko esena kabula pas esono dalam ate bula katika tak merah bibir pokok kabula sangat menuti kaca ikut pada semula japak kale bunian sampai pole arwah Pak Haji kate bilang mula ate bula seka pekeran janji nantika kunco majeka bibir Pak Haji kader aniko abari misi napa boleh si hosen kalam pijulan kare epeknya rasani ser edelung hati sengak jempa busen kare pekeran sana ikut pada kak tulang kosan besena esolon Pak Haji Alwi pajak akal api berenanapi Bapak Gula Hasan. karek eman apolo ngatungnya alat najana pada pimpinan kireki babu Gunung Mentu. Gede ngaunjen, masih aunjen. Minta Gunung Mentu. Alembek, alembek. ayo Ayo gunung. Gunung mantu. Kecunge medek kecunge sanon tole anong polong gunung mantuk panika permintaan muncul lena Tore Romo Aduh Gusti Pangeran Kangundeng apora atau gunung mantuk sekator semul depan Kak Romo
kendingan keju ngelek Fitri Anggun medhek keju Saudara Ahmad Bila romo tato sepecut mun samangken mak ponalongku along mono banget seneng iman lai iman sakalangko mik palongkuna mun pungana mun pungana mata pada romo pada Pak Haji Bakri bersalamat oleh abono oleh mun samangken opo abono asik Suris arwah bedeng Pak Haji Katir iman hadir lai iman bila romo andi sepecot bila sepecot mater salamat bila anakku bula moci mater banyak adungan oleh adungan Romo muncul lena talangkong dia kateran Suris Sirkun Karya talangkong yang galatoro Suris karena sangat tiga butuh tolos botin sedeki endeki anti kocok silih berganti kan jarak niko dadi mon sikelek neko suara panggung Ervan Sononto Dukun Karya Suris deki abadi boleh ke Indah Family boleh jarak niko Beria namun aning kusumo. Jadi acara sono nikah tepak hari Selasa. Sebawarana memberi kesalahan dengan diktok cakat cabunnya baik diktok. Saya sabar tanggal 2 biasa lagu biasa nikah seleres sono nikah tanggal telok tepak hari Selasa. Tor hari Rabu tanggal 4 nikah orkes. Matur sekelangkong. kalakong Teka apa saya kocak Romo Ini kok Romo si muncul lena. Oh saya gak dinto Romo Mak dia tahu tiga. Romo si pecot Duh Banyak banyak. Tiga jak pangeter nih Anak Jak pangeter Gending lo kena ate. Odo Mereka semule. Saya golek mo Romo Saya golek lagi takut tak tabu kau lo Egi saya golek
Oh, golek nompo. Saya ket pun tak napa saya golek. Oh, Romo. Wah, saya golek. Kon sebab Saya golek. Nah, bapak cara nikah. Lokan ate beri jalan. Patanang. Lokan ate bule. Bulepon abang rasa ngenes bule mikire maknya jeng lukana ate Tak sapora tasan. ceduk keka olang pole nyokap pula mikire jenglokana Sawer. Oko pula Yele. senyap beri tapi kakak padu akad indah family tak aman Ahmad Juragan Mebel Kerem salam aku pula dekat salam lokana Lokana ate salun totika mon Ahmad najan jauh Julia mare Ahmad iya pasti Male pasro Bulepon abang rasa tak minum ngenes pula mikire manyan Uniatun kalangkung Bira mun muncul lenale iya kan